Okuhle njalo bathandekayo uba sihlangane kulesi sifundo sokuphela kwekota isifundo setshumi lambili lapho sakhangela khona umvuzo wokuthembeka. Mina ngikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo inxosa engilawo bana labo bazethule phambi kwenu. Salibonani sihlobo esithandekayo, sibingelelana samukelana kusifundo sona lesi. Sibonga uNkulunkulu osithungameleyo kuyona le ikota. Sifunda ngokuthi siphathe njani ingcebo yomnikazi. Okhulumayo ngoAmos Maforo. Siyabonga, siyabingelelana njalo bahlabezulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga ukuthi viki ngeviki uThixo uyasinika ithuba elokufunda okunye ngoJesu. Okhulumayo uKlainos Maphosa. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Selamukela kusifundo sanamhlanje. Esilokukholwa ukubana liyabusiseka ngazo zonke izifundo enizitholayo. Okukhulumayo nguSikhathile Ncube. Asicimezeni sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga elinye ithuba njalo sinika lona ubana sizwe lokho siphathele khona njengabantu bakho. Esikucela nguMoya oNgcwele ubana sikumtshele ngcono, sikuzwisise, sibe sikwanise futhi nje ubana sikuphile. Uze mhla usiza uzolanda benze yakho intando. Sonke sibe khona embusweni. ngoJesu ngiyakhuleka, amen. 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 Siyabonga bathandekayo ukuthola leli thuba lokuba yingxenye ekufundeni lezi zifundo eziqhakathekileyo esizigide ikota lonke ukugcinela inkosi ize injani ifike. Namhlanje sengitshilo ubana sikhangela umvuzo wokuthembeka. Akusibalele uMateyu ngo-25 esincane ngo-21. Mateyu 25 verse 21. Umnini wayo waphendula wathi, wenze kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo. Uthembekile ezintweni ezinlutshwana, ngizakuphathisa izinto eziningi. Woza uzojabula kanye lenkosi yakho. La Mthemba siyawananzelela ngamazwi omuntu opha omunye umvuzo oza ngokuthembeka. Asike sixoxeni ngaleli ivesi siqathanisa lesihloko salamhlanje umvuzo wokuthembeka. Bese sikhangele nje phose ikota lonke umvuzo wokuthembeka. Besixoxa mfundisi kuwena le ikota ukuthi sibanjisiwe. Sibanjiswe ingcebo yokuthi sisale sikhangele umnikazi aze avuye. Alright. Lapha ngithola ukuthi kusona lesisifundo kuyacaca ukuthi onguye osibambisileyo osithumileyo usefike esigabeni sokuthi asinike umvuzo ngendlela ezabe sebenze ngayo. Yikho ngikuthola esifundweni lapho ukuthi ophayo uNkulunkulu. Siyabonga ophayo ngobani? uNkulunkulu. Wona lo mbhalo nje osifundisani ngokuthembeka njalo sifundani nxa kuthiwa othembeke kokuncane. Alright. Ungakhanyela indaba esingayo. Yeah. Ngiyokuvuziswa. Besikhuluma ngokuphatha ikota lonke. Ukuthi singabaphathi. Esimele sikwenze konke sikwenze ngokwethembeka. Ngokwethembeka. Ekugcineni kwakho konke kulomvuzo. Ivesi esibalileyo uMateyu 25 verse 21. Uthi yena ekugcineni uyeza uthi wenze kuhle wena othembekileyo. Ubuthembakele entweni ezinjani bakithi? Ezincane ezindutshwana. Isikhathi esiningi ukuthembakala sasikukhangelele kwabantu abalokunene. Kumbe ukuthi ungathatha ivini ibandla nxa lisakhiwa uzothi abathembakele abamele bakhe ngabalolutho abalemali abalengcebo eningi. Kodwa lapha sifundiswa okunye okuthile ukubana uJesu uNkulunkulu ukhangelele kithi sonke ukuthi sithembakele entweni ezincane. Wakhangela vele iBhayibhili. Umama lwana wayethembakele kokuncane nguJesu amthi lo wenze kahle amncomayo. So akuchiwanga muntu. Olokulutshwana olokuncane lolokukhulu sikhanyelelwe ukubana sithembaka. Ekugcineni kuvuziswa wonke umuntu othembakeleyo
kokuncane kokukhulu sokuqalisela ukuthi wena uthembakele kokuncane, which means kokukhulu uza kunjani futhi uthembakele ikho engikutholayo lapha. Siyabonga kulamandla lokho, yebo. Ya, ngezinye indlela lapha usekuthethe okunye kwamaforo ukuthi ekugcineni kakuyi asikuthengi ukuvuza umlimi. Ngezinye indlela kuqhakathekile ukuthi kukho konke uThixo asinike khona sithembeke. Okay. Kuwo wonke kona njani asiphe khona uthembeke. Ngibambe ipoint eqhakathekileyo lapha etsho umaforo. Uthi uJehova okhangwana sithembeke bathandekayo kokuncane. Umfelokazi lwana wabuka ukuthembeka kokuncane. Lapha ubuka ukuthembeka kwalabo abazuze kunjani okunengi. Kodwa bese ngasabuki lo oyezo injani ithandeli lodwa. Siyabonga. Nxa sifunda kulesi sifundo salamhlanje iziphi indlela esingafumana ngayo usindiso. Singafumana kanjani usindiso? Okay. Zawuthinta kabanzi yebo kodwa kathesi njona sivula singatsho nje ngamafitshane. Yes. Yeah. uNkulunkulu usindiso silunikezwa mahala. Ngumusa. Right. Ngokulandela uJesu. Senzelwe umusa nguJesu. Thina esimele sikwenze yikuthi bese siresponda kumbe sisamukele lo musa ngezenzo esizenzayo. Senza izenzo ezinhle nje ngoba sesisindisiwe. So usindiso luza kithi njengesipho. Akudingeki ukuthi wenze ulutho ukuze usindiso, sikwenzelwe mahala. Esikwenzayo yikuresponda ukwamukela lo musa. So usindiso silufumana ngombe umvuzo wosindiso siufumana ngomusa kaNkulunkulu. Ngizafumana ngizwisise lapha kulo umbhalo uzabe sivulela isihlabelelo ngo-19 verse ka7 kusiya ku11. Funa sizwisise kulesi sihlabelo ukuthi sifunda ubana kulayiphi futhi enye indlela lapho umuntu angafumana ngayo yini umvuzo. Ngayiphi enye indlela esingafumana ngayo umvuzo? Ake sithathele kule amavesi azothi awabale ngalesi sikhathi. Verse 7 ka Psalm 19 uthi yena umthetho kaJehova uphelele uvuselela umphefumulo. Izimiso zika Jehova zithembekile zihlakaniphisa abayizithutha. Verse 8 iziqondiso zika Jehova zilungile ziletha ukuthokoza enhliziyweni. Imilayo kaJehova isobala iletha ukukhanya emehlweni. Ukumesaba uJehova kuhlanzekile kumi kuze kube phakade. Izahlulelo zika Jehova ziqinisekile njalo zilungile ngokupheleleyo. 11 usuka 11 angithi. Yeah. Nxa besilalele leli verse sikhangele isihloko sesifundo salamhlanje umvuzo yokuthembeka. Wena sekufundayo ngendlela zokuthola lo mvuzo maqondana lale ivesi esihlabelelo. Kuthintwe isigaba ikakhulu esomlayo ukuthi umlayo kaThixo uphelele. Kuthi ukuthi ngezinye indlela umlayo singaphila ngawo ngawusibambi ngamandla kodwa umlayo ulapho ukuthi usincedise ukuthi siphile ngcono. Nxa kulomlayo kwathinta isibonelelo somtshayeli otshayela emgwaqweni. Ungalandela umlayo awungene ezingozini. So ngezinye indlela lathi singaphila ngomlayo kasingezake sangena engozini singaba sehlangothini lukaThixo. Ngendlela nxa singafinqa singathi thina umvuzo uyawamukela ngokulalela. Angithi ukhona lo yokwengeza lapha. Yes, ukhona lokho awuthintayo. Sithi umlayo uphelele njalo uhlambulukile. Wenza futhi impilo ibe mnandi. Nganxanye futhi okunye kungijabulisayo ukuthi ngokugcina ngithola ukuthi khona ngenxa yokuthi ngiyenzelwe umusa sengisena ukuthi ngiyugcina umlayo ngiphinde ngibele ngebenefit ukuthi khona ngiyethola umvuzo ugcina konke. So nto i-double benefit khona lokho. Okay. Siyabonga kulokho. Kuyini esikuthenjisiwe njalo yisiphi isiqiniseko esilaso sokuthola lokho esikuthenjisiwe?
kuyini sekuthenjiswe lokho safithizela isihloko sethu. Sithenjiswe impilo engunaphakade. Right. uJesu kuJohane ngo-3 verse ngo-16 uyasivezela ubana lo lalo okholwa kuye uza kuvuziswa athole impilo engunaphakade. Kodwa ongakholwayo uyakulahlwa. So impilo esikuthenjisiweyo impilo engunaphakade isiqinisele sisekuthini lo wathembisayo uthembekile uke waza Othembisayo uthembekile uke waza wagcwalisa. Lezi prophet eziningi ezazikhuluma ngokuza kokuqala kukaJesu. Alright. Kulezo futhi zikhona ezikhuluma ngokuza kwakhe kwesibili. Nxa kwagcwaliseka ukuza kwakhe kokuqala. Wavuzisa khona phana wakwenza ekuthembisile. Uqinisekile isihlobo esithandekayo ukuthi okwesibili uza kugcwalisa njalo umvuzo awuthembisileyo uza lawo ngoba uthembekile. Siyabonga akumbalele uHebrews 11 verse 6. Kungela kukholwa akwenzakali ukuthokozisa uNkulunkulu. Ngoba oza kuye kumele akholwe ukuthi ukhona lokuthi uyabanika umvuzo labo abamdinga ngobuqotho. Ngizafisa wana ungivulele futhi lo Psalm 12 verse ka 22 verse ka 12 lo Isango 40 verse ka 10. Indinyana leyasanibona ayibale uHebrews 11 verse ka 6. Ngizwa iqhakathekile kakhulu bathandekayo. Inga ichoni kithi na kufanele senzeni ngalokho ekuchoyele indinyana ekufundwa ngekhanda ukuze sefumana umvuzo wethu. Kufuze sikholwe owakuqala. Singamkholwa uJehova ebese sithi uyavuzisa labo abamdingayo. Bamfumana. Asidingeni uJehova uthembekile uza kusinikeza umvuzo. Siphile ngokwentando yakhe. Umvuzo uqinisekile isihlobo esithandekayo. Ngezinye indlela umvuzo lo utholakala kalula. Awukho nzima. Ngoba udingakala ukuthi ukhiphe imali uyenzeni ngezinto eziningi. Udingakala ukuthi ukholwe uNkulunkulu. So umvuzo siyawuthola andikasawuthole kathesi. Yes, ungaya encwadini yamaHebrews 11 ithini ibalisa ngamaqhawe kokholwa. Ithi yona abakawutholi basalindele thina ukuthi thina labo ekugcineni kwakho wonke siwuthole wona lo mvuzo. Bawukhangela kusasekude khona kodwa bawokwambela bagagadla lasingani bonjani bawukhangela. Uyazi umfundisi lelo kulo mcabango ofika la. uJesu abafundi bayeza kuye babuze bathi bona Jesu sichiye konke konke sakulandela siza kuzuzana. uJesu uyathembisa ukubana akula lo yedwa ochileyo abazali abafowabo izinceku loba kuyini akuchile engingayi kumvuzisa. Lokho ngakuthola kuMark 10 verse 30. So ngiyekuthini lapha mfundisi ukuthi uyazi Mrs Ncube asilindele ukuze sivuziswe ekugcineni. uJesu uthi abangithethileyo even lakhathesi bephila khona la umvuzo bayawuthola. Asikaze sinanzeleleni isihlobo ukuthi kwesikhathi uyabalayo impila kahle ngumvuzo already usekunikezile. Kodwa kwesifundo sethu sanamhlanje sikhuluma ngomvuzo siyakuthola nini ekugcineni. So engikutsho ukuthi isikristu siyabhadala. Lakhathesi sinjenje uyabhadala uyawuthola umvuzo ngokulandela uJesu kona lo mhlaba lakwelizayo. Siyabonga ufuna ukukhuluma. Alright siyabonga abathandekayo. Lokho kuqhakathekile nxa ngilalele izikhulumi lapha zikhuluma ziyasivezela abalaleli ukuthi umvuzo lo siwuthola kuqala ngokukholwa. Amavesi alandelayo kumele asichasisele ukuthi kanti vele wona uvela kubani lo umvuzo. Akumfundele uSamuel 22 verse ka 12. Verse 12. Yeah. Khangelani ngiyeza masinyane. Umvuzo wami ukimi. Njalo umuntu wonke ngiza kumupha mayelana lalokho akwenzileyo. U40 Isaiah 40 verse 10. Sesizwe uSamuel uthena umvuzo kubani? Uye obuya la. Ngizawunika
lo ngayimsebenzi. Right, asike sizwe Isaya lapho uthini? Isaiah 40 Verse 10. verse 10. Yeah. Khangelani, uJehova uNkulunkulu uza elamandla, isandla sakhe sizabusa. Khangelani, umvuzo wakhe ulawo, lenhlawulo yakhe uhamba elayo. Siyabonga. Lama verse kulo 62 lapha asizokumbala manje. Kodwa lama verse nxa siwalalele aveza ukuthi umvuzo esithethina siwuthola ngokukholwa. Useveza ukubana siwuthola uvelela ngaphi. Ngubani ongesinika umvuzo? Umvuzo lo siphiwa nguNkulunkulu. Mina okungithathekisayo ukuthi ungananzelela imihloliso eminingi. Awuphiwa ama-answer. Wena umele ucabange. Alright. Ukuthi nje nxa uthiwa upasile suphiwa umvuzo nge-prize giving day. Usebenzisa ingqondo wacabanga. Kodwa lapha sithola ukuthi khona siphiwe lama-answers angikhona ukuthi senze njani ukuze siyethole umvuzo. So sithanda ukumbonga uNkulunkulu uthando lumangalisayo lolu Mr. Maforo. Ngiyayithanda leyo ndaba ukuthi senze njani. Yeah. Anti sihloko sethu kodwa yonke besithi siphethe siphathele ubani? Inkosi. Kusigcinele inkosi. Yes. Uyasho lapho Mr. Ovuzisa inkosi le ekugcineni kwakho konke ngokuphatha esikwenzileyo yikho esithola khona umvuzo ukuthi siphethe njani leyo ngcebo esinikeziwe sesivuziswa njobe selethina umzekeliso lo wesikolo akulanto yenzakalayo uNkulunkulu uyavuzisa akachiyi kunjalo sihlobo esithandekayo uthembekile. Okay. Wona lumvuzo esiuthenjisiwe unjani? Singawuchaza njani? Wona lumvuzo njani esiuthenjisiwe? Ngabanjani futhi abaza kuthola umvuzo? Ngamazwi esiwafumana uMateyu 5 verse 11 kusiya ku12. Anisi lapho nasesivezele ukuthi umvuzo sithola ngokukholwa futhi sesichasise ukuthi nguYehova osinika yini umvuzo. Kathi sesidinga ukuthi kanti ngumvuzo bani esuthenjisiwe unjani? Kambe uyafana imvuzo yini unjani? Verse ngelika 11. Yeah, uzayibala ngisacabanga siqale siqeda ubulungiselela. Ngifuna uqala sichaze inhlobo yomvuzo ukuthi kanti ngumvuzo onjani. Okay. Abaningi abagijimayo uthi uPaul bathola imvuzo ebunayo. Umvuzo lo esuthenjiswayo sihlobo esithandekayo awubuni. Umvuzo ongunaphaka impilo engunaphakade. Inikezwa labo abanqobileyo, abahlukunyeziweyo bangene ekushikashikeni komhlaba. Bahlukunyezwa nguSathane base benqoba unikezwa kuphela abanqobileyo. Ekugcineni siyawuthola kuphela umvuzo. Right, siyabonga umyuthini. Amafitshane sekuthintile lapha ukuthi umvuzo lowo ngumvuzo ongathengwa ngemali. Yes. Ngumvuzo esiunikwayo nxa sithembekile sakholwa kuphela kuJehova. Yeah. Ngilezinto ezingafika 4 engizithandileyo ngomlobi lapha amaqona lo mvuzo lasithina asomvuzo onjani obunayo. Uthela umvuzo lo lengqondo ingeke yawubambisisa. UPaul uyakubabaza ukuthi ilihlo alikubonanga indlela kanjani ayikuzwa awukuzwisisi lokho kanjani uJehova sidlulisele khona ngumvuzo omangalisa abathandekayo esingeke sawuchasisa sonke. Yeah. Akufundele nalana ivesi enthi uyifunde uMateyu 5 verse 11 ka12. Libusisiwe lina nxa abantu belithuka. Belihlukumeza njalo beligcona ngobubi bonke ngenxa yami. Thokozani lijabule ngokuba umkhulu umvuzo wenu ezulwini ngoba bahlukunyezwa ngaleyo ndlela abaprofeti ababephambili kwenu. Lapha siveze ukuthi ngobani abazakuthola umvuzo ngamazwi kaMateyu 5 verse 11 leka12 futhi kungenxani uJesu wazimisela ubana afe na. Kulomahluko bani phakathi kokusindiswa ngomusa kanye lomvuzo ngokwemisebenzi? Asixoxeni ngakho lokho sesithe ngakutsho lapha.
Umvuzo njengoba sesitshilo unikezwa abantu abadlule ekuhluphekeni, ukukhathazwa isitha, banqoba. Bala belokho bethembakile. Alright. Ekugcineni kwakho konke, lumvuzo lo sihlobo esithandekayo, ongaboliyo, ongaboniyo, unikezwa kuphela ababambeleleyo. Ekugcineni indaba esingayo ngiyokuthi umvuzo lo asiwusebenzele, yisipho esivela kuNkulunkulu. Nxa nsithi asiwusebenzele awunikezwi ngoba usebenzele. Unikezwa ngoba ngumusa, yisipho. Okwenzayo yimisebenzi. Imisebenzi ivuma kumbe iveza, ifakaza ukubana sengisindisiwe. Ifakaza ukubana sengikhethelwe luhlangothi. Nganika umzekeliso wokugcinwa kwesabatha. Isabatha kaligcinwa ukuze sisindiswe. Siligcina nje ngoba sisindisiwe. uJehova angakusindisa usuvuma wena ukugcina ini isabatha. Okwenza ngajontsa isikuthi ngifuna ukwenza ukuya ejele. Ngifuna ukubana ngisindisa. Yikuthi ngisindisiwe, sengikhululiwe ebuseleni, yikho ngingasanjani bakithi. So imisebenzi sokuzimpawu sokuyimpela yalokho oseyekho khona. Yes. Ukhona lapho ungakhangela nxa usenze okuhle emhlabeni okwandileyo ubonakala njengesiwula. Alright. Abanye bayahlekisa ngomuntu wenza into elungileyo. So ke lapha siyakuthola kuvesi sanda kubala ukuthi kona twalibusisiwe nxa abantu belithuka ngenxa yami. Belizingela bekhuluma kubi. Abantu bakhuluma kubi kwesinye isikhathi omunye umuntu azaphosa atshelele. Kanti ke siyathola lapho ukuthi kona ubusisiwe nxa ungaqina ume loba kunjalo uthuka mhlawumbe ugconwa ngokungayisikho. Umvuzo ukhona phambili. So lapha sibize ubana sibekezele lanxa sekunzima. Lanxa sense ngoba yanti indiyatho esihamba ngayo ukufunda ngekhanda. Ithe wena othembe okunjani okuyingcosana okuveza soba ukuthi uba kube nguyingcosana kuyaveza soba bona kawuzange uzuze okulingene labanengi okukhulu kodwa thembeka kunjalo. Abanjalo yiyo bazofumana ini umvuzo. Ufuna ukuthi besikhona phana kuvesi ngo-12 ukuthi thokozani lijabule ngoba umvuzo wena ukho la emhlabeni usekhaya ezulwini. So ngamafitshane ukuthi esikutshisekelayo kakukho la okwalapha kuyaphela. So umvuzo wethu mkhulu. Ngize ngikhumbule indaba kaHerodi nxa sixoxa kuzifundo ezedlulileyo. Nxa sikhuluma ngoHerodi sokungani uluzile, ungani unqotshiwe. Ikanti ke sithola ukuthi khona umvuzo vela ukho khona lapha. Lempilo leyo yebo singalala kodwa indaba ayikapheli, izaphela khona lapha ekucineni mhla esevuzisa abantu onguye osithumileyo. Siyabonga. Asike sikhangele ke ivesi elilandelayo. Ngifuna sike sikhangele kakhulu ivesi ezijwayelekileyo. uRomans 6:23 lo Johane 3:16. Kungaziphi indlela ezimbili okuchasiswa ngayo lapha umuntu angathola iphakade. Iziphi indlela ezimbili eziveza ukuthi kanti umuntu uthola njani iphakade, ubelahlekelwa njani liphakade. Kusifundo salamhlanje uthola impilo engunaphakade. Yes. Lokulahlwa okunaphakade. So umele ukhethe. Ngasikhangelela u6:23 lapha. Right. uRomans 6:23. Yeah, Romans 6:23 lapha. Uthi ngoba umvuzo wesono yikufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKristu Jesu inkosi yethu. Number 1, umvuzo wesono yikufa. So ukufa lakho ireward ngumvuzo. Yes. Alright. Yeah. Alright. Awukhali isipho yes kaNkulunkulu impilo enjani? Unaphakade. Umunye la unjani? Umvuzo. Alright. So simele sikhethe. Yeah. John 3:16. 16, yeah. uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela indodana yakhe. Yes. Eyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Okay. Laba futhi iyathutsha futhi indaba yemvuzo emingaki? Emibili. Yes. Okholwa kuye kuthani lapha?
angabhubhi abe lokuphila kodwa benjani abe lokuphila okunaphakade ya benthe kungaziphi izindlela sehle sachaza sikhona lapho mfundi right uthi ukuthi ngezinye indlela kakulamandawo la kumele umuntu akhethe kuba ukuthinto kamaforo kumele ukuthi umuntu abe leside yeah khetha ukuphila kumbe ukhetha ukulahla okay yes okay nansi siqhakathele uma uKristu engezi ngokwesibili pho ukuza kwakhe ngokokuqala kusiza njani umaforo kwathe uqayiseni sungula lesi sifundo wathinta kakhulu kabanzi ngokuza kwaKristu kokuqala nxa engasoze abuye ngokwesibili pho wayelandani ngokuqala kuqinisa njani ubana sefumana umvuzo esuthenjiswe ngokuza kwakhe kwesibili ekugcineni vele ukuza kwakhe kwakuqala yikho okwenza ukuza kwakhe kwesibili kube lomutsho kumbe ukuza kwakhe futhi kwesibili akulamutsho kungela kuza kwakuqala ngoba eze kwakuqala yikho ayendlala yonke into ungaya kuJohane ngo14 verse ngu1 usiya ku3 abe sesithembisa yena uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki kolwani kubani ubaba likholwe nakimi ngoba ekhaya likababa kunezindlu eziningi uma bekungenjalo ngiyakulilungisela indawo ngizaza futhi ngizolithatha ukuze la ngikhona la nibe njani so wakukhuluma ekuzeni kwakhe kwakuqala kuyagcwaliseka wathembisa ukuthi ngizaphinda ngibuye ngilithathe ukuze lapho ngikhona la nibe njani libe khona so kuyahambelana kuyaqinisa lokho ukuza kwakuqala kuyinkomo kuyasinikeza uyasazisa ngokuza kwakhe kwesibili ekuzeni kwakhe kwakuqala uthi ngizaphinda nginjani manje sengihamba ngikhumbula futhi esesenyuka ingilosi ziyeza zithi zwanini madoda aseGalile limeleni lokho litho lezingapi ezulwini lo Jesu elimbona esenyuka uyaphinde njani abuye ngendlela enjani efanayo so lokho esithandekayo indaba emnandi le yikho kusenza sikholwe ngoba kulokuza kwesibili alright okulomvuzo ufuna ukuthini hayi ngilandela nje hayi siyabonga babathandekayo ngibona ngani nxa sikhangele lesi sifundo kuqhakathele kakhulu okubamba indaba yokuzwisisa uza kwaKristu ngokwesibili uma ungaya encwadini yabaseThesalonika bokuqala ngo4 verse ka13 esekhuluma ngabafileyo uKristu uthena asithandi bona ningabi lalwazi kanjani nalawa sebelele uma sikho uthi weza wafa lapha uya kanjani wavuka uza kubuya njalo nxa sebuya uyaletha impilo kanti nxa usiya ku 1 Corinthians chapter 15 uyasitshela futhi asikhumbuza ukuthi uKristu uma engafanga kuthi uthumela ukuthi kunjani kuyize engavuka ngamini yes so ukuza kwaKristu kokuqala kuqhakathekile kakhulu asike sikhangeleni lokho awungifunele uHebrews 11 verse ka10 ngizafisa bona sike sihlale kancane kule indaba ngoba ilezinto eziqhakathekileyo ngizibona lapha singazithinta kakhulu kuyincwadi kaHebrews 11 verse ka10 verse ngo10 ngoba wayelindele idolobho elilesisekelo elimncadi walo lomakhi walo uNkulunkulu siyabonga ngifuna lapha sike sibe singene emfanekisweni la asikhangeleni kukhulunywa ngoAbraham la uAbraham sizwa ukubana uyabizwa angithi nxa ebiziwe uyalalela eselalele uyatshelwa ukubana ngifuna uye endaweni ethize enza ukukhomba yona suka lapha ngizakutshela ukuthi uye ngaphi la kanye uyasuka uyazibopha uyahamba uyafika lapha asafika khona hayi yileli lizwe engithe uyanjani uya kulo nxa uyisukela ku verse ka8 iza kutshela iBhayibheli ukuthi yana konke lokho wakwenza ususiyafika ku verse ka10 ibisithi yana wahlala njengomuntu wezizwe ezweni lesithembiso
njengomhambi njenge-stranger ngesilungu angithi enjalo futhi njengezizwe angithi phela usufikile ngumaforo sethe ukuthi ayihamba wazwafika elwagwelo khona nansi indawo esiqinisile elwagwelo usufikile silokhu ubonakala uzulazula nje njengom ususiyaphila ematendeni ya ngizibuza ukuthi wayihambelani ezahlala ematendeni kukhombani ukwenza kuka-Abraham yikuphi esekukhangelele uvesi 10 ukuqinisa njani khonokho asixoxeni ngakho u-Abraham ngicabanga mfundisi ukuthi nxa wayesakha amatende tende phela lithi ukuthi hayi ngiyadlula angeke ngifike mina ngithi khona lecholotsho bese ngiqasa ukuthi ngifaka amatende so Abraham wakuzwisisa uthiwa khona kuvesi 10 kwambana walikhangelela iJerusalema elitsha siyakuthola ukuthi asukuthi waphila impilo yokuhawula wayecwebile u-Abraham wayelakho konke wayesidla silo wayesutha kodwa emkhumbulweni kwakukhona ukuthi ngiya eJerusalema elitsha so sithula ukuthi khona indaba endala indaba yeJerusalema elitsha le umpikitsha uzangumbalekelo u-Abraham wathi esemhlabeni khona lapha umpikitsha wezulu womvuzo weqiniso ayewubizela olokhu ngaphi usekhanda lakhe njengokanjwa umdadewethu la u-Abraham wakukholwa kuthiwa wafisa lowo muzi omakhi wawo kungubani kunguJehova uyazi ngithe mbala ngo-Abraham uthi wangasothise ukuthi ngaze ngakhe lapha akusothise lokho ayisilo lizwe lesithembiso lelo lithi iBhayibheli wakholwa u-Abraham walandela yabona u-Abraham imali yokwakha indlu enhle wayelayo le ndoda yayinothe kakhulu ile nceko ezifika 1000 ayihamba lapho ebanakekela iBhayibheli besisithi kodwa kazange akhe bona lo mhlaba ngoba wayekhomba ukuthi hayi lapha nginjani ngimhambuma wakukholwa wakuthemba wakufakaza la ngempilo yakhe ngiphanye ngabuya maduze kithi la ukuthi singaku-aplya njani kwesinye isikhathi ingcebo yethu lapha esichitha khona uthole indlela kuhle kwakhe izindlu ezinhle la kodwa indlela osoyakhe ngayo wa-investa kakhulu kuyona le uthole ukuthi sibabili sibathathu imuli incane kodwa sile ndlu 20 rooms siyisebenzisana ngazi umzekeliso lo yacaca ukuthi ekugcineni kwakho konke ukuthi wena ama-room angu-5-7 ayenela kuwe kodwa ugcwalise kuveza ukuthi wena vele ingqondo yakho isingeyalapha awula focus ngokuthi hayi kuyedlula lokho phela konke lokho asimeni kwazi ukuthi lokho ekugcineni vele kuyikudla komlilo so nxa senza ingcebo nxa silayo bese kuthinta kumaviki adlulile asifakeni emsebenzini kaNkulunkulu ingqondo yethu sikhangele izulu elitsha lomhlaba omutsha esikuthenjisiwe njengalokho u-Abraham wayethenjiswe ilizwe uthi abuye uJesu ilizwe ukuhlala kwakhe lapha ematenteni asiboni ngani kwayindlela futhi ukuthi thina hayi nambona ngingafiki lapho ndithembise khona kungaba njalo ngezinye indlela kutsho ukuthi lakithi nxa sesikuthatha kubuya kithi asikuzwisiseni ukuthi singabahambayo la ikhaya lethu lingaphi ungakayi phambili amakhaya ethu esihlala kuwo kathesi ayakhomba yini ukuthi singabahambayo kumbe sesifikile amanye akhona nxa siwakhangele asenza ngathi thina singabahlalayo la indlela esesiyakha ngayo ama-double story sesizibona ngathi hayi siku-comfort zone ikanti-ke ngokufunda isifundo lesi ngicabanga ukuthi kumele sikuthathe sikuphile ama-church-ke esiwakhayo ayakhomba yini ukuthi singabadlulayo kumbe sesikhonapha ayakhomba ukuthi kukhona ukuqakathekile esukhangeleleyo yini uyabona into ngifuna ukuthi si-strike ibalance entweni yonke esiyixoxayo asali ukuthi sakheni izinto ezinhle kumbe kutolikeke kabi kwangane siphikisana labantu sisola abantu abazakhela izindlu zabo ezinhle okuqakathekileyo i-attitude ukuthi uphila unjalo wakhe ingqondo yakho ingcebo yakho uyifake ngayo so entweni zonke esizenzayo hlobo ezithandekayo akudingakala ibalance
sibekwazi ukuthi singabanjani singabadlulayo ayisikho ekwakheni nje indlela esiziphatha ngayo indlela esidla ngayo indlela esigqoka ngayo ingcebo yethu siyichitha kukuphi 2 siyanceda yini abanye ekunotheni kwethu siyanceda yini kubalance uyazi kulabanye abantu abangela lutho kodwa umona engela lutho ekhawule njalo kuyikuthi enganikezwe ithuba akufumane konke lokho indlela kade engaziphatha ngayo ibizaveza ukubana hayi yena ungwala akakho ingqondo yakhe ayikho ekhaya ezulu akasomuntu odlulayo so yinto esifundiswayo esikulethelwayo ukuthi isikhathi zonke asiphileni silompikisho ukuthi sinjani singabadlulayo ayisibo balapha kuzasincedisa indlela esiziphatha ngayo esiphathana ngayo lokusheshisa ukuza siyabonga abathandikayo ukuchasisela okuhle kangaka ukuthi hayi uJehova akasoli kubana sakhe izinto ezinjani ezinhle kodwa ingqondo zethu mazingahlali lapho kazisakheni kodwa sikhangele umuzi onjani ongcono uAbraham yikho phela ukuqaliseni lapha umaforo ekuvezile ukuthi kulosalukazi oyelengcosana abantu babuya befaka izimali ezisawe abanemali zabo kodwa wathi onikele kodlo bonke ngubani ngolo kathe sesisiza kuMateyu 25 sekukhangelwa olamathalente amakhulu ngiyosebukezwa azanikela ilodwa phezulu kwamahlanu phezulu kwayi10 aselawo olamabili lawo uyabukezwa kodwa lo olokungcosana useyinceko enjani embi ana unthi laphana besikhangele omncane nguyobebukezwa kathe sesikhangele omncane nguyosenjani yes ngendlela ngimuzwa letha yena leyo balance edingakala bona kasikwazi bana nxa siphila singaphansi kwelanga siphilelane siyangaphi lumhlaba sihlabile ingoma ethi kasanjani sasakhile impela singafaka inhliziyo yethu entweni zapha emhlabeni lapho siyalimala nxa sezidilikile asifakeni kuJehova siyabonga kakhulu ngokuchasiselwa okukhulu kangaka uSamuel 21 verse 8 uthinta ngesiphetho salaba laba bazakufa ukufa kwesibili isiphi isono salabo abavezwa lapha uJesu angasithethelanga na pho kungani laba bantu belahliwe khona kulabanye abenza izinto ezifananayo kodwa abazakusindiswa yiwuphi umahluko obalulekileyo phakathi kwalawo maqembu omabili na Nthemba ngizuseka kuhle lanxa ngibale kwabakhulu yes ngizwakala mfundisi alright lapho uSambulo ukhuluma ngabantu abazakulahlwa ngithi uthi amagwala abaqambi bamanga iziphingi wonke bona lawo endiyakuthinta mfundisi khona lapho ukuthi khona kulona leliqula bakhona bazakusindiswa bakhona bazabesindiswa umahluko ngikhona ukuthi khona labo bazabe benanzelele besahamba besaphila onalo umhlaba ukuthi hayi ubizo nanti lukhona izulu livuliwe umvuzo ukhona okudingakalayo ukukhola bese bekhola yibo bazathi bequlela iqula kodwa kanjani batholakala bekhona bevuziswa futhi ikanti elinye iqula elizakhetha ukuphila esonweni esikhulume ngaso lapha ekuqaleni ngithi izaswelakala linjalo kodwa abanye babetholakala yes ungakholwa ingozi enkulu kakhulu okay ngoba ukuqala kuthiwa abanye bakhona babengakholwa uthuka umoya ingcwele uncengwa nxa kulento eqhathekileyo bonke laba abanye ngababulali silabo ababulala bazakusindiswa izifebe ziyakusindiswa ngoba zivumile zakholwa angithi phela abalahlwa futhi bakhona izifebe ababulali ngoba abavumanga abakholwanga so inkuthazo ekhona ukuthi bakithi sithenjisiwe kuthiwa kulomuzi lapho kungela nyembezi khona okungela kufa khona okungela kuswela okungela zibhedlela iwe uthenjisiwe lumuzi kanti ulahlelwane thina sithenjiswe konke lokho asikholweni umvuzo uqinisekile okay ukwelekelela laloba ukwenzile ungavuma uthembekile lo othembisileyo ulomvuzo okusinika ukubana nxa wena uvuma ukuthi yena uyinkosi lomsindisi lokuthi uphambanisile ungavuma maforo uThixo uthembekile angithi sithinte siyabonga ubana sizwe ukuthi uNkulunkulu njani uthembekile
futhi ivesi eliselusa kakhulu lele ndoda amathalenta esibona ubana umdala lo umnikazi wempahla usebuya njalo ubana azekhangela ukuthi kusetshenzwe njani. Akungifundele uMateyu 24 ivesi lika3 kulombuzo wabafundi la. uKristu uphendula njani lumbuzo? Sifundane futhi ngempilo kaKristu ngokuphela kwayo kuMateyu 24 kusiyafika kuMateyu 25. Matthew chapter 24 verse 3. Kulombuzo odophendulwa la obuzwa lapha. Kwathi uJesu ehleze entabeni yama-Oliva, abafundi bakhe beza kuye ngasese bathi, sitshele kuza kwenzakala nini lokhu na? Njalo kuza kuba lesiboniso bani sokuza kwakho lokugcina kwesikhathi na? Bathi bebuziwe uJesu uphendula owakuqala batshela ukuthi lingaduhiswa umuntu. Abe sebachazela ukuhlupheka, abe sebachazela izibonakaliso zokuza kwakhe. Aqambe into ezijiyeneyo, izimpi esizizwayo ezakubo Ukraine, ama-earthquake, ukuzamazama komhlaba khona lokho esikubona kwenzakala eTurkey, indlala khonapha eAfrika. Wakuchasisa ama-floods esikubonayo, wachasisa izinto ngokuchiyana kwazo. Abe sesithi yena esesuka lapho abe sechaza yena oku-affecta kumbe okuzabonakala ebandleni okuthinta ibandla. Sesiya kuMateyu 25. So uJesu akachiyi umuntu, izibonakaliso. Ngicela sivula amehlo sibone okwenzakalayo. Okuqhakathekileyo yikuthi uJesu esebuya kuyafunakala ireport. Kuyafunakala ukuthi kusetshenzwe njani. Kufunakala umbiko ukuthi uziphethe njani. Yiwo zakutsho ukubana uvuziswa ngayiphi indlela. Yikho siyakhona. Okay. Asibalele njalo uMateyu 25 verse ka14 siya ku19. Ngubani lo owaya ezweni elikude na? Ugcinisa bani impahla zonke? Wagcinisa bani impahla zakhe? Kutshoni ukuthi okuhlolwa kwamabhuku esikufumana evesi ka19. Akusibalele lama verse enthe wabala. Matthew chapter 25. Right. Ivesi ngelika 14. Njalo unjengendoda eyathatha uhambo, eyabiza izisebenzi zayo, yazinika impahla yayo. Oyedwa yamupha amathalenta 5 emali, omunye 2, omunye njalo ithalenta elilodwa. Ngulo kusiya ngamandla akhe. Yase isuka ingena uhambo lwayo. Yasisuka. Ngubani lo wasuka wangena yini? Uhambo lwayo. Okukhulunywa ngaye la. Ngubani waya ezweni elikude indlela, futhi siyatshebana wagcinisa impahla yakhe zonke, wazigcinisa ezo mpahla zakhe. Kutshona ukuthi njalo kwayigcinisa impahla zakhe usephenduka ubana kuhlolwe amabhuku, uhlolwa kwamabhuku. Sifundane ngokuhlolwa kwamabhuku. Alright. Oya elizweni elikhatshana nguJesu. Alright. Umnini mandla wonke, insimu leyo kumbe iplazi leli kumbe impahla leyo yayingeyakhe, mhlawumbe ugcwala wayo kungokwakhe. Abe sechiyela thina inceku zakhe. Usinikeze ngokuchiyana amathalenta. Asikhulumi nje ngamathalenta ukwenza izipho esilazo, ushumayela, ukuphatha ngokuchiyeneyo, ukufundisa. Ngamathalenta la yebo yiwo. Amanye akhona akhulunywa la yingcebo esinikeziweyo. Mhlawumbe ugcwala wayo kungokwakhe. Siyiphatha njani, siyichitha njani. Sike sakutsho laphana sinikwe ngokuchiyana. Abanye yikho sasikhuluma ukuthi hayi ingcebo yethu kasibekeni ezulwini lapho ungela khona amasela, ongela muhlwa khona. So kukho konke sekwenza isihlobo esithandekayo, simele sithathe ingcebo leyi sizibekele. Ngoba kuzadingakala umbiko ukubana siyiphethe ngayiphi indlela. Ukwahlulela kukaJesu kuza ngokuthi uyiphethe ngayiphi indlela. Yikho laphana mfundisi Mdili
ususizwe sekhuluma ukuthi la ngibona ngihambazi la ngibona ngisentilongweni Yes. la ngibona ngilambili abuza ukuthi sakubona nini ethi lokho lalikwenza kulabo abancane lokho lalincitha labo abancane so ngabantu ababili futhi bona laba indlela esaziphatha ngengcebo yethu sihamba ngemali emajele sigqokisa abantu ngemali ukudla imali yilokho esilakho so sikusebenzisa ngayiphi indlela ireport ikhona yikho umvuzo nxa ubuya uya ngokuthi kunjani sikusebenziseni siyagodla yini kumbe siyapha so khonapho kumaforo nxa uthinta ngezinye indlela konke sekwenzayo kule record kunjani ezulwini engikhona izakuveza so ukuthi kuyasincedisa ukuthi ekuhambeni kwethu sinanzelele ukuthi ikhona irecord phambili esawuvuziswa ngayo mina njalo kuyandithathekisa khona ukuthi akusizophonga ukuvuziswa nje kuphela imvuzo le izabuya kule evidence ukuthi hayi nanku wena ungena ngenxa ukuthi wenze lokhu ngena kuthokozela ngenxa ukuthi lokhu akwenzanga sungolahli njengoba kumathalenta uthena wanika amangaki amahlanu mina wanika amangaki amabili wena wanika amangaki elilodwa kusoba libona akula umuntu ongakwaziyo ubana yena ubephiwe kanjani ongakanani kakade wale ndaba yamathalenta yami yiwapha amathalenta silokhulunywa ngawo lapha kulesi sifundo salamhlanje yokuhlabela yini yokuchumayela yini ukuyini andisikhumbula singakhohlwa bona isihloko sekota lonke ukugcinela inkosi izenjani ifike yiwaphi sisamathalenta oyiwo qho sike sichaye ekhanda lamathalenta wawo kwawo ngezinye indlela mfundisi ukuthi umlimi kala muntu angamnikanga ulutho siphila khona lapha emhlabeni uThixo sonke usibusisile imvama ukuthi mostly nxa umuntu engazibona yena engathi uyashwela isikhathi esiningi ukuthi sithi umlimi mina kangibusisanga sande ukuthi siqalise ukucomplaina ekugcineni sinanzelele ukuthi kanti konke umlimi asinike khona kokuncinyane kwakhona uthi yena sithembe khona phana indaba yamathalenta okunye de ungithinta ukuthi lo wayelethalenta elilodwa owalithatha waliyembela phansi kuthiwa wathathele wathiwa kuphiwe lo njani olokunene so nginanzela ukuthi khona konke uthinta yamaphoso ukuthi umuntu angaza complain ethi mina ngiphiwe okuncane ngenxa yalokhu lalokhu angisoze ngikwanise lokukhipha kwethumi ngoba mina ngihola imali encane vele kayikwani le rent angisoze ngenze lokhu labanye angizabanikani khona kukhani uzathwala nzima futhi emhlabeni kuthi la sewugcineni nxa abantu sebephiwa imvuzo uphinde uswele uphinde uthathelwe kuphiwe njani olokunengi so ke ngiyananzela ukuthi khona lapha i-paradox nale ukuthi khona sikunanzele ukuthi akuyo ukuthi uphiwe okunganani okuphiwe wenzeni ngakho ngabala even ibhuku Testimonies for the Church volume 1 page 197 uyakhuluma ngala mathalenta ukuthi ayisozipho nje esimele senze ngazo esizisebenzisayo kuthiwa kukhulunywa ngenzuzo kumbe ngempahla uJehova asiboleke yona ukuthi siyiphatha njani usitshiyele impahla ethile siyiphatha njani siyisebenzisa njani abawathi ngama temporal means khona lokho kubambekayo okwakona lo mhlaba ngokaJehova sikuchitha njani sikuphatha njani yikho sizakubuzwa ekugcineni siyabonga akumbalele u2 Corinthians 11 verse 24 kusiya ku33 2 Corinthians 11 verse 24 kusiya ku33 nxa uyibala le verse ngifuna sisicabange ukuthi kuyini okwenza uPaul eme eqinile noma wayephakathi kobunzima okuzingelwa ukukhandwa ngamatshe ubuhlungu bonke engumuntu futhi wayekhaliphe nxa sifuna ngoPaul indoda eyikhaliphile okumangalisayo ukuthi engaziphilela ingatshoni ihlupheka ngalezi zinto ke kanti kuyini okwamenza waqinisela ebunzimeni kangaka wayekhangeleni umpikitsha akusibalele verse alright ngaqala sibalele verse 24 kahlanu ngachaywa ngamaJuda izinswazi ezingamachumi amathathu lesicamunye verse 25
kathathu ngachaywa ngemiqwayi kanye ngachaywa ngamatshe ngafelwa ngumkhumbi kathathu ngachitha ubusuku losuku ngindenda elwandle. Verse 26 kade ngihlezi ngingohambayo njalo nje ngibe ngisesengozini zemifula ezingozini zabantu bakithi ezingozini zabezizweni ezingozini edolobheni ezingozini emaphandleni ezingozini elwandle lasezingozini zabazalwane bamanga. Ayizindaba ubasa zonke lezi ngozi kambe kuyini okwamenza waqinisela kuyini okwamenza wakumela lokho kuyizinto kukhanda ngama ayisonto elula. Yes ukuthi wawulenzuzo lapha ngoba umuntu vele nxa ungaba lobunzima nxa ngalanto ayithola hlethi kade vele ngisihluphelana uPaul wakuzisa wakhangela umpikitsho ophambili ukuthi khona ukhona enjani uzangenza ngiqine. So wakhangela umvuzo ophambili oKristu Jesu wathi hayi ngizakubhejela konke khona lokho. Ngizafithizela indaba nale kalahlekelwa ngaumpikitsha wethu. Yes. Waba le picture wafaka amehlo akhe kumvuzo. Egijima nje khangela ukuthi mina ngizathola lokwa. So nxa ngikhangele umvuzo lowa ameva la enganyathelayo awajulutho. Ukulimala lokhu ukuwa phansi ngikhubeka angibuza ubuhlungu bakhona ngoba ngikhangele lwana umvuzo. So njengamaKristu ungasilahlekeli khona lokho umvuzo ukuthi siyakutholani ingunaphakade. So konke lokhu kuyadlula. Omnye lobayo uthi nxa sesekhaya ezulwini sonke siyakuvuma sithi izulu lichiphe kakhulu ngoba sabe sesibona ubunkanyankanya bezulu ukathanisa lenhlupho esidlule kizo ubona ukuthi hayi lokho kanti asonto yalutho. So asingalahlekelwa ngumvuzo ukuthi uyini ilihlo likubonanga indleba yikuzo akungenanga lasengqondweni yomuntu esikulungiselelwe. Singakuzwisisa khona lokho ukuthi senzele konke lokho kuyizeneza. Ngezinye indlela inhlupheko zakulesi sikhathi kazila kulinganiswa lalokho uThixo azakusivusa ngakho. Sithola lapha uMoses engomunye la wesibonelelo sike sakufunda ngemuva ukuthi uMoses wakhetha ukuthi athwale nzima labantwana bakwaIsrayeli kulokuthi athola ubunkanyankanya beGibhithe njengolokho zenini njengophulo watrainwa. Waba wenza yonke into. Yaqedisa uPaul lapha nxa sesimqathanisa lo Moses kazange abe ashamed ngezindlela zangabe lenhloni ngoba lokho ayekuchayelwa wayechayelwa ekwazi ukuthi umvuzo engiza kuamukela ngoJesu mkhulu. So lathi emhlabeni siyachaywa inxa zonke kodwa ke asiphikeleleni kuze kube sekupheleni uJesu lo mvuzo. So ngeyindlela okwamukela umvuzo bathandekayo kudinga ukuthi ube umuntu ophikelelayo ube umuntu obekezelayo ube umuntu oqiniselayo ekugcina konke njengomama esiyabeletha angaze mbeletha ngobaba njengomama esiyabeletha yekuzaba buhlungu siyahelwa khona ngale kodwa kulo mvuzo nxa alright siyabonga. Ukwazi ukuthi ngingumuntu kaNkulunkulu kwamncedisa njani ubana ame ethembekile na? Wena ungakuncedisa njani ukwazi ubana umuntu kaNkulunkulu kukwenze ube ngothembekileyo? Kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi singobani. So lapha siyafunda ukuthi kulokwazi uNkulunkulu yikho ungakuncedisa njani? Wazi ukuthi umuntu kaNkulunkulu uzaba kwazi ukuthi ubaba wakho ngumnini mandla wonke konke lokhu ngokwakhe. Yikho Jesu wanqoba phela uSathane buye sithi ngiziguqa lapha ngizakunika umhlaba yonke le. Lokho kwazi no ayisikho kwakho lokho. Mina ngumuntu kaNkulunkulu we own everything. So singakuzwisisa khona lokho kuzasisiza sihlobo esithandekayo ukuthi senelise ukunqoba izilingo zonke lakho konke uyabe ufuna ukusiphambula lokuthi simanage njani lokho esikunikeziweyo. Alright. Siyabonga ngikhangela kunkulumo yokuphumelela. Ngokwesifundo sethu salamhlanje kulezinto ezintathu ezibalisiweyo lapha maqondo okuphumelela eBhayibhelini. Singazitsho ngamafitshane
Kukhulunywa lapha kuthiwa ukuphumelela yikuthi ufumane lokho olakho, uthole olakho, ukusebenzise ube lamathuba okukusebenzisa lapho kumele ukusebenzise khona. Okay. Okwesibili, ukuphumelela yikuthi wenelise ukubonga uJehova ngalokho njani kunike khona okufumeneyo. Yes. Olakho. Right. Then okokucina ukuphumelela yikuthi wenelise ukuthola kumbe ukuthemba uJehova ukuthi uza kunikeza lokho. Isikhathi zonke ithemba lethu libe kuJehova ukuthi nguye osupplyayo konke esikudingayo. Okay. Siyabonga abathandekayo okuphetha leli kota lesifundo okugcinela inkosi ize ifike. Esikufundayo siphetha lesi sifundo sanamhlanje kubana lo msebenzi okugcina inkosi ize ifike kasomsebenzi bathandekayo wesikhathi esifitshane. Futhi kasomsebenzi ongumsebenzi oyize kulomvuzo ekugcineni. Umvuzo uza kithi number 1 ngokukholwa kuNkulunkulu. Yes. Number 2 ngokwazi ukuthi lo mvuzo uvela kuNkulunkulu ngokwakhe esipha abantu abakhe. Number 3 lo mvuzo bathandekayo uza ebantwini abathembekileyo. Asithembekeni ize ifike injani inkosi sakuzuza umvuzo. Asehlanganani futhi kukota elizayo. Kota leli lizayo zawukhana izinto ezintathu zomhlaba wonke. Asehlanganani isifundo esimangalisayo nginxusa bonke abenza imaster guide labo bonke abenza konke lesi sifundo siqhakathekile sizasiphawula sisiveza ukuthi singobani lapha emhlabeni silomlando bani njengensali lapha emhlabeni. Inkosi sifuse sonke bathandekayo sizawuthi sikhothamisa amakhanda nxa uelder umaforo esikhulekela bona sithembeke nosokuthize sefumana umvuzo wethu. Asibonye babo sezulwini siyabonga ithubo sinikeze lona ikakhulu sifunda sona lesi sifundo sizwisisa ngumvuzo ukuthi sikhonza uThixo ovuzisayo. Nkosi sifuna ukuzifaka kuposition yokuthi samukele wona lo mvuzo sibambelele kuwe kuze kube sokupheleni. Sifundile kuyona le ikota ngokuthi siphathe njani ingcebo yakho. Sicela ukuba simeze inceku ezithembakeleyo ngoba ekugcineni uzathi ngenane ekusijabuleni nanceku ezithembekileyo. Sisize thina besaba sona lesi sifundo lababukeli labalaleli abasendaweni zonke ezishiyeneyo. Sinakekele Nkosi, meet us at our points of need. Kukho konke sikuloyisayo sicela usihambele phambili sigiqela konke kuwe esikwaziyo ukuthi uzasenzela ngoba sicela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen.